Ubak Meral Bons MML nong po ulai kublai kitbok kerwiang ki arngut ki habret nak senong maulong naik kitany dan Riboy district hadin bagi ki arngut ki habret kila sajet penlek syak pentibet aki kami kai football haka sport to soccer club residential academy kabadi ka weni ki Islam aji kai football kabla paw kari India kabadan Hawainat Kerala kita ki arngut ki habret ki bala sajet nak ketika Islam aji kai football penlek syak pentibet aki kami kai football nak bental saus nam latip kerteng kumur refinement rensong khat saus namerta bat ubalawan pai matong khat saus namerta bat kita ki arngut ki habret ki nyoro ban pendap iki kerdan pule jungki kat bang kidang don hapdeng ke jing syak kai nagal yang ba Emerald Bonds imul apan paw ya ke jing sngokmen bat ulak kenturu yaki bagi de ban tristom pendon kam hok ikan ka kabu haduk bakut ban minat ru ikakot kenang baka jing tumu jungki bat jungki kimi ki kepa kanom long le no bat nagal yang ba Emerald Bond ulak tiru ika song pisa syakiti ki arngut ki habret nak benta bakin la ban pendap penbiang hakalik kawan jungki akan ada step ni dapat jing komen bagi yo ban ya don rekan nak benta ban kitbok kerwiang ya ki arngut ki hat ki berit ki jumi refinement solution buat di pelawan pai betok di nak senang maulong apa orang dong tulu apa apa konstitusi harga dia sendan lang jong ki kini kepa je jong ki buat kini perlok orang ba kulo sendan kini ki arngut ki hat ki berit ki de ki wala sha select ka we na ki academy ki bapau po beri ki jumi Sporto Soccer Residential Academy kabadon hanti apo wayana apo kajela Kerala kila syajid kerpang aga trial kabala penlong apo ngene kadong than jung kaba kila syajid na kabanta bandai ban pentibit bandile kai football aga ju apo na kabanta ban pendet jing pule jung ki apo jogane ka academy kadeka bakilayo ya kalam di alam gedung beli bagadon ka scholarship to bakiyo na ka fees kolong ka he adu kata-kata 150% 100% kila yo anu ba ka scholarship belajar cajit kerpang badru ya ka basa ya kena ka fees samar siteng 4% gede ka ba na kaliang jong kibi pa kila sei na dot makini kibi pa kidong ngejik terang na kumta jong ini kun ki jongki ba kiniyo ya kini ki training benong ki football player akajuk ko pakila ro ban pendep ya kecing pule ke jungki ban peteng agane keju ka akademi ke bala ki bala penbiang ya kini ki jing don kam ki jungki pada kali step na kali yang ngaku nok me kematu ngaso komen atu kata-kata ban yoso begini ki arngot kila syajir bat ba kini na kane ka jela ke jungi nek teyo ka banwan ban nek te jaka patkum kejikit bok kerwiang eno siang iki mara arusan ajar ai bor berit na kaliang junga sibun ngamla ban yarat dari kum kejin ya kit bok kerwiang kleyo ban IT ya kini ki arwot ki berit iwe dan lang ban ni iwe dan sa senong lagi dawo mlakyar ila ban dorkan dari kepa jung ila don dorkan ban ni bat ban kit bok kerwiang iki bikin poisuk sa kate ke jaka ke akademi bat ba ni dua yang boleh try kenran punya lam lagi ni ki hep ki berit berangkat South End Karta bat ba ngit scam lagi jing pule ki jungki iwe di ban beteng di kelas 8 iwe di kelas 9 bat ba ngit scam ba ki di por ki banwan kidang la ban pule khamba ki jing pule bat khamtam kini yo ki jing ikai jing pentebit ban ile kai football na ko benta ban wara e kan nam ko burom da lawan pai sa ke jela di por ki banwan bat ngit scam ba kan ki jing plil ti ki ngalor ki yo jenang jing start kalong ru na ga benta jela ban pentebit second la ban isi benta gi klop prepare hagi gi jela ba kalong galat begini yeng lagi jong kijan ban pentebit ban ru ban la ban kamai ne de ru da ga ban kai football hagi por ke ban wan tingi kentu ya gi we gi hep ki berit ru nang ile sitom hagi jing pule gi jong kri nang ile sitom ban practice ban pentebit ban insya selek ke akademi prepare gi bran apa ke jela ke jong ni ne sabar jong jela ke ni pun ba kin la ban ni jing kai ki prepare ba ni sutu ki don sibul ki kena ke jong ni bela selek la ke de po India sabar ke India ro na ta ki ni pentebit dan kitbok kit brang sahisin ya refinement revision bagi pelawan hai matong makin poisuk makin la ban pendep ya kane ka kabu ka bagi kena yo hangti apa ke jela kena tingginya di refinement region masa-masa ulong
Resi Memorial Secondary School kelas 8. Sedang kemban Malaysia Dihar nanta dang sajid sia dan tang salik sekerela. Ada penyesuaian step burom ke jing ya syuble mai lam ini kun ke jing bu ni kam tam ni don ko jing jing kana de jing banwan pan dirap ta ku ti jing ki badon ke bentah ban belik syarwa ka jelah na bentah ka jing ya tekis jing la ta ka jing ele kai jadwal na bentah ki pule kot selak juki tenang liang jingi kunci pa ngim la kendang yuk le di ba ke jingi lam ke jung le bagi kun di jingi kila poi siakan yang kita de nak liang jingi don ni dap ke jingi semen ke krau apa ni le yo kun ke ngalak nak liang jingi ni kunci pa ni sang bagi kun jingi kin poi siakan tak kedan ke selor de nak liang jingi ni kesian lihat ni nak tak kun jingi Opinio, na tak ada kejinang kejing start kentam bila opinio yang sah ni dikun dikti dan nela juga dengan bersama. Tah penongkongnya terbawa justru mulai, bapak yo ingin lat men dalam akan keceka, hai jongi syukur baik i MBCM ingin terbawa justru i baik lala menyerap. Terkejing pun jongi ini kena kadang doi ketika bag ila penamo ni gawai academy kebelan di kerla kiwan ni kami dilihat trail Dihar tena Dihar kila asyasile kila iaga financial pi buati te nade stir kila asyasile te mata kini kena ki nalik insulit mata la artorik mata rai isni mandemo sinengkong kila asyastisha kali academy amadan hari kerala. Kali ke academy kali ke ba la sponsor ini ke collaboration juga kali ke sponsor naga AC Milan nanti po Rome Italy jingan kat juga jingan collaboration juga dengan All India Football Federation ini dan roi sarjana syatri bali we ni ba yarap promote ini academy dan naga yang jongi dan tangkat tak adjektif tegini gilai cite gilai pulai lakus ke ba Southland bagi jempulai ke jongki dan kalian ketiga akademi rugal aik assuran ya kini kena belesti kamta mana bias jungi dan nama nipu nagalan perjuangi anda kini kita dapat akan prasnem kat newsnem bukto kita aik assuran bah nagalan jungi numan sli kinuan pro player bah kinuan ruh gajing pule gajungki bolon international standard ki om bukta nanta nagalan jungi aik assuran bah lakum no dari miyok ban lekai sabaru kila ban tap ya ki ai assuran kila kaisha I League ISL te kum kadang sekedar ko full story yang ko nek academy ke bedang sya selek mana ka gedang lek mo gedang namar ketiga sponsor na Rome Italy ki syaiwan seasonal lane annually gitu syaiwan berselek yang player India te gidan hadu lain ki player wena ko YouTube channel dan Manipur dan Wei dan po Spain arung kina po Italy te kita kita lekai second division ki ong ta te lada kini kena jungi gelo performance jungi ke biang kan India kila lekai ke Europe